Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Psst! Antisita! Ay nawaw, si kamat gayam dayta Freddy kaanakan. Adamat gayam pwestom dito'y palengke kaanakan. Wananti, kay rurugik lang hindi napalabas sa bulan. Talaga alinyam ti agnegosyo niya kaanakan. Bilibak matkan ka. Agyaman ang itinay bagamanti ha. Agpalakpak dagiti lapaya ko nakangag. Ay, ante, anya ti ketyaw. Karnit baboy, karnit manok, tilapia, wano bangos. Ha? Agpili kanti, ta ilibre ka man. Naimbagla si daan nyo. Sigurado ka kadi, Freddy kaanakan? Ang mga numalugi ka no ikanak. Magpili kay kidin. Inton ko, ibabawi kon. Ah? Ay nawaw, kunakmat nga uray saan kan agumatang iti karnit baboy, tanakangin ngina nanang, apay agimatang kayo pay laang ngay. Ay na, saan ko aginatang day tapinang? Inted ni Freddy dagita. Freddy? Uwan, tika sinsin mo. Adamat gayam pwesto na ijay palingki anak. Anya? Apay akasta ti reaksyon mo pinang anak ko. Di mo lata ko man inala dagita nga inted na nanang. Ay nawaw, apay kumangay kat inted na nga rod. Kasanulaangan no dakas tinagtaudan dagita nga inted na kada kayo nanang. Ay, saan mat siguro pinang? Ay nananang, di yu amo ti katatao day ta Freddy. Anya kay amo tayo? Ama ka no naggapo iti takaw ti puunan na. Antisita, sa dino ti papanan nyo? Mapana ki barangay hall, Freddy kaanakan. Magmag na kayo? Ay katwan na, tawan mo't jeep alumabas. At a tricycle ngam nangina mo't tisingerda. Akuray ka. Lugan mo ka di dayta kaanakan. Ay, wananti. Aglugan kayo na. Taitulod kayo di barangay hall, sakbay nga agpailiak. Ay nawaw! Agyaman ak unay, Freddy kaanakan. Ay na, talaga nga imasinsukan kaanakan. Wananti, awan ti imposible no nagagati may sa tao. Aglugan kayo. Ada akon pinang. Mutoy man ta tsinelas ko. Ay nawaw, itaman pa yan nasapa kayo ang nagawid nanang. Nalpas ka din tinlakad yu ija barangay hall. Ay, uwan nakilugan ak ngamin iti kasinsin mo. Adamat gaya man lugan ni Freddy. Nakitak day jay nanang? Madlaw mata second hand. Apa nga yakas na ti pa nagsasaom anak ko. Uray no second hand laang tiginatang ni Freddy alugan, at least adaw sa rin na. Ay nananang, mabilibak to iti kasinsin ko no brand new tiginatang na alugan. Ngam saan mat? Ay nawaw. Diyak man ngamin ammo kada kayo nanang. Adala ang negosyo kan lugan ni Freddy. Kasta una yan na bilibyo kan kwa na. Agpudno ka man kanyak pinang. Maapal ka kadi iti kasinsin mo. Tunggal ada ngamin ibaga kat kanayon mo akontraan. Saan anasaya tikas ta pinang? Di mo apalan ti kasinsin mo. Tanagrigrigatan na no anyaman ti addakan kwa na ita.
Ada ko maibagakan ka insan. Anya dayta. Amangan no kayat mo ti makipurdi ah. Sika ko mati agluto iti kanin dagiti mangipatakder iti balay ko. Jak ngamin masango kay tado pa iti order anaskan nga i-deliver ko. Di ka madanagan insan. Tangdanan ka. Ay nawaw, jak kaya tikas ta at trabaho anya. Sa maysa, ang mga no bariya lang matitid mo at ang dan ko. Saan kasinsin? Minimum lata matitid ko kan ka. Pasensya kan, ngam, jak kaya ti makitang dan kan ka, Freddy. Agsapol kalatan iti sa bali. Naimbag ta nagamit kayo nante. Itay kakadipay dito'y paraangan mi, Freddy ka anakan. O nante. Ay nawaw, simra ka kumaata, nagkapi-kapay ka anakan. Sanain. Umay kay lasalod-sudan, mawanti aramidin yung intun bigat. Apay ka di, Freddy. Mabalin ka di ada kayo pala ti agluto iti kanan, dagiti tinangdanak ang mga patakder iti balay ko ante. Jak ngamin masango, taado ti order. Ado ti deliver ko. Ay, day talagayam ka anakan. Apay kit di nasaan. Ano kasta, mayat kayo? Ay, uwan Saan mata nadagsan na trabaho dayta? Nasayat nga rin kasta ante. Umay kayo latta iti balay intun bigat. Ay, ariglado ka anakan. Oh, si kamat ti masabat ko dito'y dalan, Freddy. Sa dino ti papanam kan... Anya day ta binaklay mo anak kasako. Ay, lakok na gito eh. Kasinsin. Inak i-deliver. Wan. Damag ko nga da kanu pwesto medya palengke. Uwan. Gusto tinadamag mo insan. Apay? Mas dawak lang. Sa dino ngay tinangalam iti pinagpuunam. Amangan mat no naggapo iti takaw. Ni. Si kamat kasinsin. Sa anak mo't ngagtatakaw. Uno, amangan mat no naggapo iti loan. Uno utang. Tapno ibagakan ka kasinsin. Nagregregatak ti kwarta a pinagpuunak. Iso akam maliti pampanunutan. Tata Samuel! Tata Samuel! Yuhu! Oy, si Kamagayam! Friday Barok! Ay, dayta ka din, order ka! Uwan tata! Ay, nawaw! Agyaman ako na, tayong karigatang mo yung deliver dito yung balay Barok! Awan oras ko ngamin kahit na mapanidya palingkay! Awan ang yaman na tata! Ay, kumplito ka dayta Barok! Uwan tata! Dayta iti bayad! Awata mo, Friday! Agyaman ako unay tata Samuel! Sa dino nga iti pangikabilak iti order yaw. Hindi sumlat na ditan, Barok! Tasya kung ti makamaw! Kabalan nyo nga awitin dagito'y tata. Ay, wala! Ay, saan mo ta nadagsan? Sige nga ron tata Samuel. Intom na minsan tumanayin. Nakita ngay may ni Freddy dito'y balayo, Tata Samuel. Isumat gayam ti pag-orderan yung iti karni kanat ang tata. Wan isaw! Ngamen, nanos ni kasinsin mo. Uray basit ti orderam kat i-deliver na. Kasta? Ay, aguray ka. Apay na sa lodson mo. Ay, kwa Tata Samuel. Kastoy nga men. Ada inted ni Freddy a karni idi na palabas alawas. Idi kita, kasla na dadahal matinted na. Agraman dagiti lakon at tilapyaken bangos. Sa bali ti angot na tata. Aya, Un tata, iso kitaan nyo Narigatan no isupay ti pakaalaan nyo iti sakit yo. ay nawaw. Kasla ka barbaro matindilibor na karne ti baboy ken natenggitay. Oh, apay nga ita kayo lang nanang, rabiin. Pasensya kan pinang anak. Tinulungak pa nga ni Freddy.
Una yan, nanang. Kunakman no agluto lang ti aramidam ijay. Ay, sana bale. Dakkel matintid ni Freddy at ang dan ko. Agtoy sangaribo. Ay, nawaw. Panunutan niyo kumamat ti salon at yo ananang. Sana bale, tasan mat anadagsan tim paramid ni Freddy kanyak anak. Sa maysa, intulod nak dito'y balay. Iso asana ka na banduganag na. Jak ammo kada kayo nanang. Iti kasta at tono ti boses mo. Kasla kaguram ti kasinsin mo anak. Apay ka di. Tila ang pagsayaatan nyo ti panpanunutak nanang. Umapal ka di ti kasinsin mo anak. Ay nawaw! Anya kumatiga po nga apalak ni Freddy nanang. Umay kay manan lakwan, Tata Samuel. Ay, kwa, Friday. Anya ako ha, Tata. Ay, pasensya ka, ngam gimatang ako niti sa balay. Ni, apay nga, Tata? Dangamin na kay baga kanyak, at nailaw ka nadadala karni tila ko makarnay. Ni, sino tinang ibaga iti kasta kada kayo, Tata? Ay, kwa, ay basta, ada na kay baga kanyak. Panasi ko matatatay bagayo. Ngamin, sana pudno day ta dimanon adamag kada kayo. Anya ti kayat mo sa buwan, Friday. Panang dadal-dala kanyak dagita. Jakman ammo kada kayo nanang. Ipapilit yumat nga minon ti kayat yo. Isupay mat ati itangdan ni Freddy kanyak. Isupay nga igatang ta iti kananta. Dumngag kayo kanyak nanang. Dito'y kayo laang balay. Sa dino nga ti pangalan ta iti igatang ta iti kananta. Awan mat natalgad at trabaho anak. Ay nawaw. Agsapulak no kasapulan nanang. Iti kasta nga ugalim. Madlaw nga umapal ka iti kasinsin mo anak. Kas nakunak kada kayo nanang. Awan ti makagapo nga apalak day jay a Freddy. Apay nga ro nakasta ka anak ko. Di mo mat kayat ti makitangdan kan kwa na. Uray siyak di nakpayan palubusan. Pinang, rumor ka dita. Pinang, amok nga da ka dita. Sangunak. Ni Freddy mat day jay anak ko. Oy, Anya nga tamanan ti umay ibaga day tatao. Dito'y kayo pa'y nanang. Kasaritak day tatao. Hoy, Freddy, di ka man agiskandalo dito'y paraangan mi? Sana nga agi skandalo. No di mo inaramid ti kastoy kanyak pinang Ay nawaw, tasyak pa'y ti pabasulam? Awan ti mo kadakas nga inaramid ko kan ka, Freddy. Ti ko nam kadyak na amuan adadadailan na kadagiti customer ko. Ay, awan ti amok iti dayta nga ibagbagam. Ay, di ka man nagpabaso lakas ta? Sipod pa idi. Amok nga umapapal ka kanyak pinang. Anya nga'y kumati apalakkan ka. Di kan aglibak pa'y. Tauray di mo aklunan. Madlaw day ta. Agsardang kan, Freddy. Sanak nga agsardeng. Aging gaad di mo aklunan ti basol mo. Kanti kayat ko. Kasaritam dagiti customer ko. Ket ibabawim no anyaman ti dakas ngayon dandanon mo kadakwada. Ita niya kumaga po nga ramidik ti kasta. Kas kinunak itayan. Awan ti basol ko. No di mo aramidan ti kayat ko. Agreklamo ang di barangay hall. Saan na saya ter aramidan? Gapok nun ka. Nadadal ti panagtalak dagiti customer ko kanyak. Saan anasaya at tinaaramidam iti kasinsin mo pinang anak ko. Ay nawaw, ay na, awan tinasaya at nga itdan ti dagas nga apal anak. Aklunam kit di ko matibidot mo. Ay, jak ammo kada kayo nanang. Agpanunot ka na imbag anak ko. Ireklamo na ka ti kasinsin mo ija barangay hall. Ang mga no pagmultaan da ka, awan no saan. Pay balod na ka. Diyak kaya ti mabalod nanang. No kasta nga rod, kasaritam ti kasinsin mo. Agkid daw ka iti pamakawan para iti panang dadael mo kan kwa na.
Anyat aramidem diti balay Pinang. Kaya't ka makasarita, Freddy kasinsin. Umay ka manan umapa? Saan kasinsin? Imayak ta kayat ko tagkid daw iti pamakawan iti naaramida ka pa nang dadaal kan ka. Pasensya kan Maapalaklaan ngamin kan ka tada negosyom. Adalugan mo kan adanay patakder mo abalay. Nasayat mahit na amiris mo ti bidot mo, kasinsin. Amom, awan tinasayat nga itden ti dakas nga apal. Husto ka iti day tanay bagam kasinsin. Ay saan ka madanagan? Kasaritak dagiti customer mo tapno gumatang damanan kan ka. Rumbeng lang, kasinsin. Aramidak ti amin tapno mapakawan na kasinsin. Ano kasta? San kaya mapudnaw? Tindanon mo kanyak may papan ka ni Friday. Ay, uwan tata. Inaramid ko lang ti kasjay kaputa umapalaki ti kasinsin ko. Ay, wow. Sana nasaya tinaramin mo, Pinang. Pagbabawyak ti naaramidak tata Samuel. Nasaya ta nakamiris kan. Imbis na dadailam ti kasinsin mo, tulungam Di mo pala no niya tadakan ko nga may nagrigligatan na mic. Ay no siya tisika, pagbalinam kindi nga inspirasyon ati kasinsin mo. Agagat ka magtap no magunod mo, dagiti arapap mo, okay? Husto kayo iti day tata. Agyaman na kiti kasta na ibagayo. Ngamin, inino ta malawlawagan ti panunot ko. Awan, kanya man na, Pinang, balasan ka. Sa di mo ti papanampinang, nakapalas ka mat. Agpaili kami ka ni Freddy, nanang. Anya gay ti aramida ni Ejay. Makipordiyak kan kwa na, nanang. Ay, nawaw. Itaman pa, ipinang anak ko. Anong sakti makipordiyak kan kwa na? Tapno masurok mamat no kasano ti agnegosyo, nanang. Ay na, maragsakan ak unay ta nakaamiris ka matlaangan, pinang. Agyaman akmat ka dagiti pamagbagayo, nanang. Gapo kada kayo. Naamiris ko nga awan nasayat nga itdan ti dakas nga apal. San Pinang? Hintan! Ay, Juan, umayon Freddy! Orayan nak! O sige nanang, addan ni Freddy iti ruwar. Agrobot kamin. Ay na wow! Naibusan tila ako ta, Freddy kasinsin. Wan nga rod. Panagkunakit mas ka na anayunan tapay tila ko ta, kasinsin. Uwan tapno dakdakkel matitubo ta kasinsin. Agyaman ang ititulong mo kasinsin. Awan ti rumba nga pagyamanam kanya kasinsin. Ngamin, tangtangdanan nakmat. Anya ti kahit mo meriendahin. Taigatangan ka, kasinsin. Uray anya dita, Freddy. Sa anak mata napili. Agbantay ka ba dito pwesto? Gumatang ang klabit iti meriendahan ta. Oras siya ka mabisina kon. Saan tapay ngamin anangan? Awan parikot iti dayta, kasinsin. Ay, nawaw! Kasta Pinang, imbes nga apalam ti kasinsin mo, pagbalinum kit di ko mga inspirasyon tapno aggagat kamat. Kanayon mo alaglagipan, nga awan ti nasaya at nga itdan ti dakas nga apal. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.